Kimbote kokanda dene Congo kwaku Reino Unido. Nzuri kulukamba po runiao die este mês de abril. Se di kala dia 27 de abril. Lutomi de Deus ayavo tango 17 horas até 20 horas. Nzuri kulubamba dia kimbundu. Kitwa tuma dia ka message ko kansi. Mubanga ngena nge video. Lukota muna YouTube. Pasivo lozaya runiao yeya yengonda. Dia 27 de abril 2024 das 17 até 20 horas. Só temos 3 horas da reunião. Mulomba nginanga kokanda dia ukulu. Apangizama tokalamodi zitsumi. Afuluka yenzola. Tokalamodi mika mimbo. Leke la vakimosi, sikamina vakimosi. Kuna tukwenda nga tukwendila nga nzingu ko. Kansi to vuanda, to sianga ngindi vakimosi pasivo. Tuena banzi, kitule na banga, una siya kanda vakimosi. Eziku tuigile video mosi tukili ku Fransa. Eziku kamba voko na Fransa, kavuanda nga mosi kuma enzola mokatu. Dipene kia di ikenda. Ekuma kagwiza nako. Diambo na dibwa, se ya babaziana bo, ke diambo na kamba kingandi. Aping lavon diambo dibwa tete. Bosi ya babaziana. Edio diambo de kiati. Nzambi voko tubanike ngolo. Ye tango. Ye nwa. Ye mbobo. Ye ngindu. Ewau. Eyi makapako tubanika. Katutwazo sadi lako. Mulomba nginanga kukanda dia ukulu. Lobange tango. Luiza kuna runia. Estação mais próxima é a estação do Brixton. Quando chegar no Brixton, é só chamar 0740 40 22 3 27. Estação apenas, essa ali estação a Brixton, a metro. Só como na estação a metro, na sala, eles não 3 minutos. Número na bicho ali 074 0 4 0 22 3 27. 0740 40 22 3 27. Só que caga o bimi na estação a metro, e a Brixton, os vi gauche, o côté na carte yazando, tout droit. O comme na salle, 3 minutes à pied. Bandeko, réunion ya mois oyo, ezali le 27 avril, de 17h à 20h. Ils ont encore 3 heures de temps. Ba oyo pe bazana mituka, okogino ko conduire, na sima ya salle na biso kuna, samedi parti tuwa na ezaka nango, ofele. O parke na yo, ata mwa musika muke, mais ils ont encore 1 minute na salle. Na isika ko parke, ils ont encore gratuit. Oyo zalaki message ya lelo, pona bandeko ne surtout oyo biso ba Congo, oyo balingaka ba participer na réunion na biso. Bandeko, bozela kateli kama ikweya. Kuna tokendeke te to milakisa. Tokendeke te to kuta na binemi na biso parce que yango te yo yeli, mais to zalaka ensemble, to chaka makanisi ensemble. Ezali association ya biso ba Congo ya Angola. Ezali communauté te. Je précise bien, mais ezali association ya biso ba Congo ya Angola. To zalaka ensemble. Tozana bana to boti awa, il faut tout éduquer bango. C'est à travers l'association, to ba idée ensemble. Tozana bana bazana ba boloko. Tozana bana oyo bazo bongo na bazo kota na misala ya banzele ya mabe. C'est à travers l'association, to chaka makanisi. To yebaka ndenge to kotea bana na biso. Ndenge ni to kotia bana na biso ensemble. Ma bana na biso zo kufaka. Pona ba situation ya bana oyo bazo bala ba paya. Kuna kei mwana libali bongite mwana zongi,
aiko boma libala ya tata na mama. Tout ça, c'est à travers l'association. Bandeko, j'espère que na suki awa mokolo malamu na bino nyonso. Kobenga 0740 40 22 3 27 so comme na station ya métro ya Brixton. Ciao ciao.